Order for Mema Kwaba at the Adom TV. Jumedi we eye Nkuranhyensem Jumedi ya wohwe osumfo wakwa Apostle Dr. Nita Kotego. Uchani tiawa eye Nita Kotego a meje woso. Na megidi se ho ye. Ene dey so me toa so ene edi nkomo efa nioma ye betimi ayo ni abrabo edimu se empo nyame nsa no adwuma. Onyame ebo me no mi no timopo bi. Aso bi oye mobile phone o timopo se mobile phone be call be send message e be we anyway enti mobile phone ye ye na akoto e no e di dwumadi a ye kan se eni no se ka mobile phone na ntimi ani dwumadi na aka se mobile phone no enye o de ba ma ni wura ana obetwa ni wura na no se na akwa we power to ade ama me na ade phone say ya soso onyame ye ntibia bi mu se ye mebu brabi na abrabo a ye bu no ne onyame nsa e na Kenya yesuban eti hwa asom be kan yi suahunu eye baako suahunu eye nioma a wo faamu ne agya ne na de chetete wo ne ababia woni on boku so atafre se wonkwada abremu wo nyini no nioma a wohunu ye ne a wote ye ne a wo faamu no eye suahunu potoka sem ye fa na experience na ya na ebika say experience is the best teacher menyi ntumu sa experience is only a teacher na we experience fiwa ye wo ba ko e friend knowledge so wa kenka nioma ehunu adwene empanin se adwene nko na nyansa nko adwene enyina so eye nkrata obi atintim ya wa kan edibubra ene ye wo nyansa enti nyansa adwene ni suahunu ene edibubra na anu na me bobo nsam we ana mani ko da asem bi so atwe konkrom say Bible so nsam wo mu o enti me no be ka asem a me ko kan ye no ama watie ni ye se me di kan ka yo sa brabo a ye bu esuahunu nyansa ne adwene bebre na ma wode adwene na ebubura o nyansa apare wo bebre esuahunu o me yakwada obi twama no me so manyi metwa obi ano me yakwada ya bro me ntimi so bro obi a me yakwada na bufuo ne rete me so me eni esuahunu eni ye nioma a wafam ena akoye nioma da wadwene proso ena adibubura emine do ese obi sa ho se anamuntu abetuo kasa abeka no ne nyina so ne de wo he suahunu adwene ananyansa na nyansa na dimu me kan twa kokoro ba bi mabusam etremienu chemu du kosi du baako Proverbs 2:10-11 me Bible no me kan a me kan ne say fridge manual ana car manual am de bu me brown ba o say when wisdom enters your heart thy heart se nyansa ewura ba koma mu a ye ka koma mu a watenkam won so nipa watenka so na wugina de bubra me ye obi me de me no besere ento se nyansa ewura watenkam and knowledge is pleasant unto your soul na empo adwene pa ewura wo kra mu wo kra eye ba bia wo dwene fa discretion shall preserve thee discretion potoka se backup discretion a say wahuno papa ne bon na wo somewhere papa you are using your discretion to decide what to do e be friend conscience suahunu papa discretion shall preserve you sade na be kura wa bra bo say enchini ai de ko bi ho and understanding shall keep thee and tiase be kura enti abrabo aye bo say wan kan experience o Bible na o say wisdom and knowledge wisdom in your heart knowledge in your soul will create discretion that will preserve thee, understanding that shall keep you. Which means that when you base your life on experiences, you falter. There are many men and women in places of work, in high positions, who are just going by the experiences, and their decisions are destroying themselves and nations. Wisdom is the way of the righteous. Wisdom, nyansa, and you're training, but obi a wadwena dwempa akwan. Foolish thoughts and decisions guide the choice of the wicked and sinful. Sabe woni a wotim wodin ya wode hwehunu bu abrabo no eye sabe nkwasi adwene na wodwene. Nyam na metwere ya ka baba. For the righteous, their words are inspiring and their ways of life are soothing. Woni a wadwene mu eda a wode nyansa bu bra no wono no kasa ehye nkuran na ne ye ema adwubre eba. The sinful are destructive to others and to themselves.
na woni asabi atimodene ene nyansan ni wontimu ono wanam ntuo e de seye bre won yankasa ene woni a woni onam. Indeed, if we truly seek wisdom, we shall be careful to avoid all evil words and company. Si epenyansa ye timu po be totin, ye timu po be gina wodo, ye timu po be gina no kreso, na ye be dwane efri boneye ene de ensem fata ho. Na mpo ye hie obi a ono na adwene nye papa sabi adekire na be kire ne nkranhye na be hye no. O say, if we seek wisdom, we shall be careful to avoid evil company and evil words. You can't evil company, and your company, I'm a team say multimedia. Company, your nipa on the book, company, your near being young combi. Company, you will be out in where foot you. So, oh, Yansania, nipa bua, woman, as a master, train a baby mecono, mini and answer for the bubra. When wisdom has dominion over us, Senyansa, a share so edia sun kunimua. It fills our head and preserves our soul and body. Nyansa ekura ni pedua na nyansa akura wakra ani sunsum. Esan se wadwene watenka ene wo pe agina so aye nyansa akwan. Enti wonko bibia ebema empo wabra waka me hu yanka ye we de bonsam na dada me bonsam ni babia wobonsam ni beye agina wadwene so. Nyansa ana empo adwene ana esuahu na odibubra. Ini pedua edi bubra yi ni nya so nyansa se ba ko hye oba be abontene o se me panu nyansa be na wugina so de panu e bia wa hye panimu bi o me twa paniano na ye se me ya mama emrante no he we me twa na no ye se me so me bedu anu twa eye bunsam adwuma anu twa eni dinsaye eye bunsam adwuma nyansa ekura nipa na mpo nyansa hu se sinto bi obra bomu a obefra ka se owura kwan a wonam so ise anyo na akura wana munchuo bonsam ene empojimia kwan ne se obesi nipa atwetwe esan se twa konkon ka kire me se wobonsam no wobae so obesei na wakum na wawia ento nipa bia na no kasa ne ye esei obie ekum nipa kra na empo esei nipa na brabo no sabeta fratanya na me ka kire wo na nyansa afa awurade ti wa ode nyansa bubra no oyo nyame nipa na won koso ebedoso yie ene da me no kase e bia koto na montuo bi abontene ya na wahya botre bi sa on se dia me kokan dia me koye mejira nyansa so mejira nimdie bi so ana mejira suahunu bi so suahunu ye na suahunu adimu ene suahunu anyansa bata ho nimdie ye ene nimdie anyansa bata ho ene ntiase ebrewo nyansa afitiase ne nyamesuro odofo owadiem wadwumam usikasem wapomudne kura ho wadesuamu ene woni ankra nkita hodie mu mesre ka kira wo se nyansa edimu a empuntuo ebo abrabo aha na meja wo edin yamyeso eya nita kotego me da camera for na sound na empo MCR na floor manager na lighting for ase na me na ase so akọ Randolph na eja webe kampedu mi producers mapa wa wo hwe me so woni onyamentra enya fide ni free esa se Badwam adwumade no ekoso a ekoso.